Le que le altaba shuker manotak. Un semana más. Un cacal más. Chka itik skops mantal totika cualdik. Qué bueno que estoy seguro que te echa chequenda, te echa él. Y di cacal tanali tachandik belcha belskop Dios. Tachantik chon pero melsan bilta takin melsan bilta bronce. Panchich hakel pero kucha alti. Tío, Moisés las paschon. Lichonen na bildiha pukuje. Bakel de Gabilik números 21. Slikta verso 4. Bane tianams ni isnam ti israelitiko ne. Batikun shanabiklok el tilta Egipto ne. Iksatitanam. Muktanam ne. Kotik te yosilal edom. Tal chahikun disteklumetiko ne. Tashanvil ne. Chopol ko pohiktas tohol Dios y chopol ko pohiktas tohol Moisés. La yal victim Moisés, com james manejtabane. Kucha la lo que es un gutiktal de yosil al Egipto. Hanos tal cham kun gutigli ta jamal shokol banomile. Si muyuk wach tahbe kutik. Stajah chah kutik la gesel mati hao tana o kom chaehetik. Tibach chabak ve kutike hame chabati mana yalem talta vinagel net shal talta vinagel stal chahik y yo me aba yung kucha yo batik tal chon ti wal chonetik tisteklum Israel ne ha desmulik tahne es que tas chopol kopojik mi hama no pene kone mi bot oya bokol mi bot oya Kasi oy tatohol kone munug me obulach ay munug mo bulich tohom o bulich chopol kopohetike. Que la bilun ta verso 6 me takbil metal yun Dios muyug metal stuk mati un chonetik ne tikile tel chonetik ne sino que takbil tal tihtotik Dios las taktal takbatik tal tisteklumetik tihlokeletik tal ta Israelonen las tactal dictotic Dios ne ti wal chonetik pero yun la tuenos ti vanik chlachta ti el dicteklumone plachamik ti israelético. Entonces mi chava cuenta one hermanos li takbil tal chonetik yu un Dios takohtal totik Dios. Pero sa bilmeu mag metal ta moton sino que tak bil tal me yun totik Dios y sa bilyut kapeshol totik Dios tisteklum Israel. Mumestal ta moton naomelek mumestal ta moton. Verso 7. Atisteklumone Israel ne no pachtal tas tohol ali Moises ilahialikun. De que Moisés laksa mulkutiktas tohol Dios y ta tohol tibuoteke. Pero kopo no tikahual tikone alboyayun que muskuch di yalan bokol kutike. Kopo han Moisés. Que bueno las ya isbaik. Ti Moisés ne kopo hun tas tohol ti Dios ne. Tak batsutel tal ti Moisés neta verso 8 ne tak batsutel talun te que Moisés de hoy shena kusichich pasele melza no hunuk slo combatichone kuyelan dichon elichtivane ha hecha melza ne kon karal ti milahik tatiel ti yalam ni isnam ti Israel ne milahik tatiele akobaskel ta anil tichon hipil ta junte one ichkushihiku. Y verso 9 ne lek hoy shite Moisés ne la las melsan tijun slo combatichonone pero bronce chonon o sea bronce ja
metal, ja bronce, ja hierro, o takin, pues, musnash lag, musnash kushin, musnash ka. Entonces, Lione, stuyan ta hun teun, stuyan chaun, me hoy bucho lachtal da tiel ne, ba ta anil paskel ti chon hipil da teone, ti ba I lok ta bil chono ne, ichkusih imuyog taslah. Pero, takanch kakanaon, yolbah me, skapes holtik ne, hecho saltibo otige kone, timi muhkel batigene hametet tal dihbokoltikne. Ati chon tanatajone, lok ta bil, pas bil ta takin, pas bil ta bronce, james kelol Jesucristo, james kelol Jesucristo. Tiba y pas bil ta un takin. Juan 3:14, bakel diga bil, Juan 3:14, Teta static da kelel, haskelol Jesucristo. Haskelol Jesucristo. Bakela bil. 3:14, yun sbunti Juane. Si chihal botike. 3:14 si chale. Kelabil ti Moisés. Las melzan hun lo combachon karal lo kiktal ta Egipto et tuchik ti shokol banomile. Hamehech per sachtunku untik snichon ti vinik. Yun mechhipih ta kuruseku. Skoplasha Jesucristo. Yun la hetz haskelol Jesucristo. Chipih ta kurus. Chich toyelek.Chtuyih ta kurusek. Hitchek uchalti Israelitik bonene. Milahik ta tiel ta chone. Chbaskel. Tibai kot ta chon lok ta bil tuyul ta teeb. Hamejes ta nalieg nishita 15. Tibuchu las chun tikakwaltik Jesucristo ekone. Muyog mech ayel batun tamestas kusles batel osil. Entonces, atichone hameskelol Jesucristo. Hoy di Jacobil tanone. Pikucha al un. Kucha al yo ti Jesucristo ne lok tabil tachone. Sin na bilchka tichonone. Tichone skelol pukuh kucha las kaldik sa semana. Apocalipsis 20, verso 1, verso 2. Telagial. Serpiente antigua que es diablo y Satanás. Me pukus que los caí tichonone. Pero bueno, takana jama no pen. Takan takam ya yo bilabuun. Skan chachan singular o plural. Singulare kalskopok kochone. Plurale kalskopok epalchone. Y me lava cuenta li yakal tachantiklita números 21 la que el digone. Epalchón, serpientes ardientes. Epalchonetik. Entonces maukpukuh. Porque li pukuhe kot noosh. Ahora mi epchkopone maukpukuhuncha. Sino que viniketik ansetik chiuklik usi. Chak besbokolis chi ile. Pe yuno nos yolbach taksatike. Yolbach ons kakom dikek. Lasakkaltik. Mustaltamoton. Maliboko la gele. Entonces. Hatakanta jamano pendajone. Abayu buxham. Abayu besmelol. Que hoy plural y hoy singular. Mateo 23 techata. Matibai eli. Plural scopoge, epalchonetic scopoge, serpientes, generación de víboras, scopote, buchescoplal, pues, el chunolagel, buchescoplal, fariseísmo, mu buchok nos vinikal, mu buchok no antes tokun, hoy smelol buchescopote va y ta plural milascaltique.
y oismelol miliscoporta singulare. Entonces, coporta jun o coporta ep. Mus kotoluk vinik, mus kotoluk anstokon, según kuyalans kuslehti vinik elianse. Bueno, liena kanos miabay besham, miabay besmelole. Chibalone, mus talma chonta motone. Mume sabal mates, pero tos chopols cane, sole, talte muchonta motone, chtivandi chonta motone. Bune chakalbot, mus tivanta moton. Bule sotaba da hol, kusikota pasel tas to hol, mo tas tiempo al, tas bun Moisés. Tiempo al Adán y Eva. Tas más bun pues ti Moisés, tiempo al Adán. Chik di snup chiil, kalal ti pateik, picheik. Ahora, que la bilun, Génesis 3, va sbun ti Moisés. Génesis 3 y un verso 18. 3:18 en Génesis. Laux unik mantal ti Adane ti Eva, muyuk hech kota pasel das toholik hechuk liye. Pero como muy las unik mantal ne, hecho salon si albatikne. Koch muglach un mantal ne Adan, shanakusik ota pasel ne, tameschi, chisetik, tameschi, eli tatoholun. Takaslan kope espinos y cardos te producirá. Yu hatoch ayan, hatoch chi, muyuk matiteonos oye. Mi abaibes hams melolne, hatoch ayantal, hatoch melzachtal, yol bachtochitzael, mustal tamoton. Y magnostok onsin, itajetik, yashal, mechalajes. Entonces, pero mi chavak venda, hatolach ayantal. Mi muyuk kakom dike, mustal tamoton. Jamejet chavak cuenta, ti, kalalti. Serpientes ardientes ta números 21 aquel digone. Muyuk talta moton, yol bachtola saik tal. Kahualtik las yak tal. Hech ta kuslestika kaltana liegne, mi muk shabaka kobe, mus talta moton. Isaías 59. Isaías 59. El abil kusichal. El digabil kusichal botik. Para que shabak cuenta. Isaías 59, Techiyal Motik, Jajun verso 4, Jajun verso 5. Buis la gente vini que le anseshi. Muyuk buchu matistata koponel di kahualtik tas lekile. Muyuk buchu mati oyon tons el batel kuslehin batel malikusis melelile. Spato yon no nita choplehal, chkopo hik choplehal, sa stukik maluni wokolike, al dakashlan kopeshi chale, conciben maldades. Muna mishabay ko si palabra concebir. Concebir halikal al sna, alichalik skayech nam da cristiano, hun anse. Ha palabra concebir taje, ha kal sna be, kal sna myole, li hun anse. Ahora, te como maog me olol chico portanarine, snam ti chople jale. Si chalone, conciben maldades. Entonces, yol basto chaxco, yo snam kusichopol tas tohol tibinikeli anse. Litas kotol dixaun, porque maog me olol chico portanarine. Janotas lo que es betix melol palabra concebir. Snam, entonces ti chople jale. Mi nam shanos ne tiene que desarrollar escucha kun olol la shakaldine mi nam shanos ti olol ne tiene que atahun smukemun atel o shim chanimu hasta no tabalunem one pues tiene que chilbixat mi unitzem in keremun. Ahora gestan aliegne y dan a luz tiene que mitzakisti balunem uegone tiene que chilbixatun mi kerem mitzem lione dan a luz iniquidad, spasik concebir maldad, y spasik el chilbixat, choplejal, chopol, na ole kuchal chalbotik, skosmanda kahualtikne, Galata 6:7 chalone, pues, te chalbotikone,
Mume stak mukul sa tiktik mas totike likahualtike. Skotol kusis un libinike tiene que tas tambesat. Entonces, millono no kuslas un dike tiene que tas tambesat. Chople halme scan chalbes merol malione. Ahora, la me aba cuenta que yo no me chaxcom libinike le anse para que yo otisbocole mume staltamoton. Primera de Juan 3:8. Ja metei sventa chava y yo buldalo el ti Jesucristo tastoholti cone. Primera de Juan, el Apocalipsis 3:18. ¿Qué era Bill? 3:8 que yo diga. 3:8 y un primera de Juan. ¿Qué era Bill? Ja me sventa yo buldalo el ti Jesucristo. Chichale. Ti bucu batem tayon ton chamtelan ti mulile. Ha me yamtel ti puku yak pas batele. Ali puku he tas like balono bano mil muyu konos tukil. Tas like bano bano mil lasatas mul. Ha te yo bul talo kel ti kahwaltik Jesucristo. Tal stuki beyamtel tipukuhe. Entonces di Jesucristo ne, yo bulda lo que lo ne, yo bulda lo que el Jesucristo ne, para que talastuki beyamtel tipukuhe. Yo bulda lo que el di Jesucristo. Para que stuki beyamtel tipukuhe. Jalas venta bulda lo que el danatajone. Pero, ¿tas que el di el batel mazo? Lione. Primera de Pedro 2:5, 2:4 y 5. Que era vil cosichar botigo. Epta velta kalostik. Epta velta chiquinta ostik limantali. Timi boot. Polbot o. Mi boot. Pat bilota unilum achel. Muyu con la gela kuslek, haot oe, hech usal oyabokol. El kushal botik 2:4. No pascotitas tohol Jesucristo. Ali Jesucristo ja jun kusulton. Baila kusulton la. Bahbil tas tohol tivini ketike, pero canbil tuhbil yu un tistotik diose. Jesucristo chikopok. Kushul Dios tu que ton. Eli Jesucristo eton. Jalajestas cantas tohol di a la betis nisna begne verso 5. Hech tibote kone. Kata jesa bahikta tone kun. Lauxas koplalti pukuke, lauxas koplalti baachele. Para que kushiuk. Me akuslehin heche kone. Chastune sotis totike, chastune sotica jualdike, chacom da un templo, pas formar parte templo, para que si aquel matanal te y tas tohol divini que te ansegne, mumejeche o que bokol, ay Jesucristo, tas bati yo siletis banomile. Ahora milaba beshams melolne. Lum al cheli hulda lokel. Lum achelis patelis piche. Pero milachun Jesucristo, milachun totik Dios, entonces tiene que com ti achelal manomil achelal patbilotik talum ta achelne. Yuron si katahta unitone kun. Ahora, pures hota hol Jesucristo. Kalal, ay tayas payosis manomil. Mateo 4 maltajone. Ta Mateo 4 charone. Ahí il vaginel de Jesucristo. Mi que chavas nicho no te diose. Paso tabajritone. Mi que chavas nicho no te diose. Hipa bayelta alita mano mile chambil jakot. Mi que chavas nicho no te diose. Kakbots kotol. Ti kiyelando ti kusi oita kokta kopeshilipugue. Mux sale. Kuchal di mux sale one. Porque ton maaglum achel.
muyuk buchuk kusistal yaks kom ta toholtik, sino que botik, yuno no chkaj kom dik ta jujuntal. Ahora, pero te preguntan, ¿pir kuchal chon chkayone la shakal tik, pero ti Jesucristo egne, lok ta eta chone ko, tiyo, la shakal tik ne, tuyane ta junte, pero ti chone, puku mechkane, la shakal tik kanchachan, singular y plural. Juan, el Evangelio, Juan. Ahora sí, mukta Juan sbiabonik, munak sbiabonik, San Juan shachik kai. Bune Juan sbikun. Jajun capítulo 1 y su verso 14. 1:14 y un Juan. Jesucristo chich albes coplan. Aquel verbo de Jesucristo paz ayans bektal. Jesucristo mi hermano. Chabal tos bektal. Espíritu tos. Por eso aquel verbo fue hecho carne. El verbo pues un espíritu, es una palabra. Pero la lahit bektal. Naki estás toholtik shik, tibuchalas siba komelie. La hilbiksat. La yilbik uyelans kuslek, haket yelan, chakuchal humbinik, likem daldas tohol Dios, pero allí es bektal, le ois lekil, nakal lekik nakamere likwench kopoch, cita verso 14. Allí es bektal de Jesucristo. Ahora mi jama no pene. Tibai, cuya serpientes ardientes, cuyelan dichone, hajet yelan también, vulti Jesús. En otras palabras, la shaskaldik singularmente, pukuk, pluralmente, viniketik ansetik, cuyelanti viniketik ne, halajet también vulti Jesús ne. Aquel verbo se hizo carne. Entonces, mok, cuya antipuco hech will de Jesús, mok, cuya antivinik ansetike, ha hech will de lo el de Jesús. Allí es bectal, ya cuchalti, ti, viniketike, o es bectal, o es bakil, o es tel, ha hech de Jesús, allí es bectal. Va me yelan, mumes chuxman. Ahora, Filipenses 2:6. Svun Pablo a los Filipenses. El abil que si chalbotik, un capítulo 2 y un verso 6. Hasnupli 1:14 y un Juanone. Si chalone. Jesucristo calaitas batibanomile, el cual siento forma de Dios. Col y el ancha cuchastotic Dios, claro. Pero siendo forma de Dios, se más que un Dios, sino que shkolahik, la shakaltik. De Jesucristo jajun verbo. Jesucristo jajun espíritu. Jesucristo maognos jajun espíritu. Angeletique también es la Biblia. Chanoktiksha también jajun espíritu. Totile espíritu, nichon el espíritu, el ángel espíritu, oitoyan ali el espíritu etic. Pero el Dios es camarjun. Jesucristo es nichonil. Entonces, totile kool material chiuglis nichone. Entonces, kool yelanik hasta mi chandiga ibil batel mase, hechikota lo que el hechugue, laux coplal matilum achele kuchala shakaltike. Pero, lione, ay big tahuk Jesucristo, ay bokuk ta María Jesucristo, ahora, mi chava cuenta one, la shakaldik un Jesucristo ay tasbao no mile, escola chakuchal Dios. Pero muyuk bulas colas va chakuchal Dios. Escola, pero muglas colas va. Entonces, muyuk matizole las colas bastikdis Dios, las colas bastikdis tote. Mo, toti lejuino, nicho ne lejuino. Verso 7. Las hip comel tetos oita vinagele.
Ayits bektali tabano mile. Ay la ayits bektal kuchal vini que ansetique. Hecho semejante a los hombres. Jame tanatajone. Semejante de serpientes a serpiente. Vini que tique. Las kiltixata Mateo 23. Serpientes pluralmente. Maok singular, sino que plural. Epalchonetik. Jesucristo karaitas babano milone. Ayits bektal. Koljak viniketik. Kool koto. Pero plural me chikopohu. Maok me singular. Singular milikopo na puku. Serpiente ne. Chonone. En cambio, pluralmente one. Serpientes viniketik. Ahora, Jesucristo egore. Ayits bektalegne. Pasya kuchal viniketik. Ahora, ha metanatahone, mi ham no pendig, mi ham ya obil kundigone, kuchal tikolchak víbora, serpiente lokteone, la shakaitikun, ay, kuchalita verso 7 ne, hecho semejante a los hombres. Ha metanatahone, ti yo pas kuchal chon ti Jesús ne. Ha ik metanatahone. Ahora, Oseas 2. Oseas, capítulo 2 y su verso 18. Dine milenio tochkota paselun. El hábil cosechar boticta 2:18. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo. Shili diosone. O comcha eje, chkota pasel. O comcha eje, de dentro del milenio. Tachap loil chiloelach chiuk tichon bolom metik ta shbeinik ta campo tige. Chiuk tachap razón chiuk tachap loil chiuk shili diose chiuk limutetik ta vina hele. Tachap razón chiuk lichon bolometike. Hoy tabano mile likile tel chonetike. Yun das lo que es Slaxcoplal matipuro mil baile. Slaxcoplal. Lioneta la Slaxcoplal matikti puro mil baile si. Lione Skotska kalil junyon ton matisnakle hetik tabano mile. Milenio me lione. Entonces, mi lleva cuenta magnos tos, sino que es paz un acuerdo, un pacto spechleh banomil. Yo creo que skaitik, lien milenio, scantoch kota pasel. Scantoch kota pasel malilione, o comcha esto, skotem da pasel. Bien. La shakil di kuchal tiba el serpiente, kuchal. Petachandik stokun, kuchal ti hierro o bronce, ti hipaneta teone. Baskeldik babe Éxodo 4:20. Ali Éxodo 4:20 es bunti Moisés. Éxodo chibas bun Moisés. Muna miswilda holti la oyuni bache. Oyuni namte, takaslan kopeas bivara. Oyuni namte, oyuni bach. Butstatini namte. Butstatini bache. Buy. Butsta. Entonces, tiene que batsadal da tetik. Snaslach, snaskas. Hauk tema indika vilti vara, tiene que estar tetik. Snalaskas, snalasok. Pero mira lo que es besmerol kusitivara, ¿no? Ha autoridad. Ha que yelan tuneletik, valegetik, akushushik kopok ta ministro, ta pastor. Ha meu. Autoridad. Pero snalasok, snalaslach. Ha ok tema indicaba, snasok, snaskas, snaslach. 4:20. Ti Moisés,
kalal bachas lok estal ti Israelitik ta Egipto yik batel ti yahnile, yik batel ti yalams ni isnabe, ikahal batik tayo ni kahalewik, batik tayo sila al Egipto, sakla batel, tasko, tiwini vara la vara de Dios en su mano. Maok la yun Moisés, yun la Dios, la vara de Dios. Pero haak bil de yoktas kom de Moisés Pero snames kasun, snames sokun, hecho sal di kakal na liene, alemabuun, almantan laun, cholkop laun, tunel vales laun, keto la yelang, que la vil kusikotas toholik ehachi. Ha metis nas kasta na tahone, ha me gesti Moisés kone. Pero, pero, caltiaba un Apocalipsis 2.27. 2.27 yun al Apocalipsis. Kalal mi osta yoktas com autoridad de Jesucristo dentro del milenio. Mumes na sok. Mumes na shlach. Sino que es batel osil. Tiba ay autoridad ne. James lox menol ti hierro tanatahone. James lox menol ti bronce. Cucha alti cucha alti serpiente de bronce. Cucha al Jesucristo para representar en la serpiente, la shakildik. Pero cucha alti bronce ne. Cucha alti hierro ne. Mi oito a duda. Tú no bate la palabra hierro. Quiere decir duradero. Quiere decir para siempre. Quiere decir entonces nash halik. Musnash alish hasta be. Y uns batel osil te hoy. Tanatajone, sea serpiente de hierro, y un Jesucristo haskelol, musnashlach, incorruptible, takashlankope, musnasok, musnashlach, sino que kushix baterosil. Ahora, autoridad, sí, está milenio, que la viscota pasel. Timi oste yoktasko, autoridad Jesucristo dentro del milenio, y la regiera con vara de hierro. Autoridad de hierro. Quiere decir musnashlach baterosil, ja tibache, tisnamte, tis autoridade, ja la takin, mulasnashlach baterosil. Y serán, mira, y serán quebradas como vaso del alfarero, como yo también he recibido de mi Padre. ¿Maune? Entonces, oste yoktas como autoridade, musnashlach baterosil, pa que shatslaje santi yandikem. Hach oste yoktas kom hun am delal, hach lach yun ti yantike, peti Jesucristo musnash lach ti autoridad oste yoktas kom. Paso a anexar Mateo 12:20 mi hecha jolamontone, mulas nash kas mati am delal oita yoktas kom och Jesucristo kom chahe. Me eso es la palabra hierro, me la palabra bronce, me tanati palabra musnashlach batel osilne, la palabra hierro, la palabra bronce. Nupulta so batel maskos mandas totik, gune hano hetche palas kalbot, hano hetche pal schamobil nopentik, uchaal ti serpiente de bronce, serpiente de metal, porque has comprado Jesucristo, que musnashlach, yun mechkopochta, transformación. Y gestan al liegone, autoridad milik kapuhe, yun musnashlach batelosil. Yo creo que hamno pentik, lik alalas konondike, belcha belas kalbashuk kosmanda kahualtik, Dios ya batel más bendición, le quiera el tabashuk hermanotak.